सर्वकार्ये सुसर्वदा। शांति प्रया समय गावमे अग्रता सन्तु गावमे सन्तु पृष्ठदा गावमृदय सन्तु गवामदेव साम्यहं पूजिता दिवसितेन विश्वामित्रेण धीमता ओं भूर्भुवस्वाद्रि गवे नमः सर्ववतारार्थे ध्याय ध्यानं समर्पयामि। रसोरा दिनु गाईमा दुईटा नाति अनि 4वटा छोरा र अनि बुहारी मात्र बस्ने, अरु बस्न पर्दैन है त। तब तेन मे सफलम वाप्तिः भवेत् जन्मनि जन्मनि। के कामना गर्नु भने हे भगवान हे चन्द्रदेव, आज हामीले बुवाको नाममा नै अथवा बुवाको प्रतिनिधित्व भएर आज हामीले बुवाको 84 गर्दैछौँ। आज हजुरको पूजा गर्दै चन्द्रदेव हजुर प्रसन्न भएर हजुरले यस्तै जस्तो सुन्दर फल मिठो फल चढाएका छौँ, यसरी हामीलाई पनि सुन्दर मिठो फल दिँदै जानु होला भन्ने कामना गर्दै अनि गरेका हरिकम्बलमया देवतारि दम्बरला सवरेन देवरावादेववे जन्मनि जन्मनि फलं समर्पयामि सोमाय। सुपारी बनाइदिनु होगा पंचल बरेण अधिकारे वालिंग मदन दावकं भयासि राजंग्रे समय महाधरदवि ओम भूर्भुवः स्वस्ति सोमाय नमः। ओम श्री मनमदपरा कामरं समर्पयामि। समर्पयामि विष्णु भजन कराइदिन्छ। अष्टविनायक नमो नमः मंगलमूर्ति धर्माना भोजं गाने बाला सुंदर देव धर्माना भोजं गाने बाला सुंदर देव धर्माना भोजं गाने बाला सुंदर देव धर्माना हरे। ओम गं गणपतये नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः मंगलमूर्ति मोरया। माइक मत गंगणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः मंगलमूर्ति मोरया।
Kedira, kedira.